fight le namhlanje yona media briefing ingenxa yobana ngabe khona ifight ibikhona pha kaNkosinathi Joy noSiphamandla Baleni apho yona iyaphela ku round 3 and so sizathu esibangela babekanile yona iyaphela fight uSiphamandla Baleni wathatha uJoy wangathi amkhipha ngaludlala irugby wamwisa phansi pha yaphela ke ifight leyo ku round number 3 the fight kaJoy kwakhona ne fight kaBaleni iyaphinda izawuphinda apha ku-October kulo nyaka sibe kuwo so silapho ke ngasimbi because uyathetha kuqaba echaza ubana ngaba uyayifuna and futhi uyayifuna bakali iyaphela apha into kaJoy kunye noBaleni because abantu bayathetha ngayo and also abantu bayayifuna le fight bekhona and also ke diyabalula ke into ethethe kulo mfo kaBaleni xa sithi exolisa futhi kuJoy ngoba ngabe bekanti abe umuwisile pha uxolisile ke mfo kaBaleni sithi hayi ibingeyonto lo ebeyiminishile ebengena nje jasiphansi kwekhwapha yena icimfa mhlawumbe yabambelela kanti umtripili wavuma kuJoy on the other side wathi uyalamkela uxolo lwakhe kodwa ke yena uJoy ayigqinisele uthema laa nto beyithethile eyobana ngaba yena uza kumnokha umfo kaBaleni usayiphinda nangoku esithi uza kuphinde amnokha uBaleni so ke simile thina sinjalo sabe thina sijongile ngalomina obana ngaba kubani ozabe kanti uyabethwa ngalomina apha ku-October enkosi kakhulu.